gotebo yo ereirwe oyo gakita gotomo wapi oyo no science yenende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemberi Nyari na koronya ramba Chenkorkunga MC Megi Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchunga monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingeru chabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga fake star yote wagagunga jirani asomuroberi wa Gusii Urban Blaze #ya semitandao yonsi #ekebemberi nyoro muroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kere nkoboka mami naewe kankorota mami Tobute mpaka boire Ngwanche nainde baka mami Aliagendreta simitandao Chingeru chijia Aliakorekanire Elio kumanyumu saobono na kumukinya kebirengererio Ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze Umurubio guguikia Evilenko binde #ekebemberi Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Mimaro mwanchu muliro Ndizi TV andonsi ya soberte nandi mambengi ya tokonyana sebe wanina sumuruberi Ensakia Ritko liya Jumatatu jidariki mirongo itatu neye mu mutinyo gatanu na kabiri umwaka w'2023 igora yarana Ritko liyo mweyo asumutinyo gatanu na kabiri nandi Jumatatu yo mweyo kurinde iyo bono nigo tukwarira ni asumuruberi Ensakia tokunto mutinyo yo ndo chako mutinyo gatanu na gatatu iyo bono ni libina umwaka yo ni wendete kominyoka kabisa Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginkira yugutwikira asokuraria kugukwa ukoraria wokwenyuria ukoraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukuiburwa gusumu sangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asetivi ya nambeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yumuchuke birigo ime ye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kugende ikonge ime ye town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime ye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yumuchubuo gembo genda ase hardware ya moja hardware ere opposite Coca-Cola ime yumuchumugunga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegetesenikia maguta yichigari ime yumuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyoro bukoreri bwaito ase town ya Masimba nigo kugenda aseduka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yumuchokeroka genda aseduka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo yakwankoirerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Diga bano mancho muri to kwarigani bene also ime yumurubiri Ensakia ritukeriga
ende tujaka manaye na tukora manaye asimambi yabone ntigo temna rero ne tariki yo mwerio yo mutinyo watana kabiro mwako yirwere ne meronkebere nesetu no gosemerwe tobuna umutinyo yo watemire ko yosuguma bono rero ngo yokorore asiritukeri ria Jumatatu bono cha musingire na soa ime yumuroberi Ensakia abadenga kikwa bokira na kirobere diritko riao asemambi yabone asebali bakwenda asekibago animete na bono mwabokire mwachakire kweroberia ochiaseke bao kyao asiritko riao ne bwenyorere sabuni bwenyorere mugati okira ritko no nyobogi mabogendete gokonga anne sense ya Kenya konende nitwensu ikatwetome ikiagara bono tugo jana ya ikatoikaranse ya bono ikatwetome karume bogenda te gotominyoki na into togo myomyoki endenya togo ikirana asenjere ya mogose asenjere ni go manchumureria andonsia soberde ngwera libageri ya bene go kwarigania asumurubiri yutu chaka monae na nditukura monae asimambi ya aboni gento korange na totomere uchumbe yao tenga kikwa bokire na kibono korobere tritkuri yao ne wiki yao ikiara Jumatatu alibono tuachakire wiki no nyomotinyi go kwero gatano na kabiri chitimu chezo chonsi tuabariga ni maso ime yumoroberio Joshua tanere producer yetu buna botambe no ara sense mirinde studio akwene kibuni mtu byonsi byagoche ile buna ebwenete asimambi ya boni tuapware nikaba mnaintwe ukomwerio wenoro moroberio Ensakia Bakiribia. Happy New Week. Happy New Week. Happy New Week Joshua. Bakiribia mwanchumuligereria naye Happy New Week igona rito chagete wiki entangani yomotie nyomo yo itogo swali tukolyankyo kulenderero litukole Jumatatu no mintate bire no nyarire lituko lia working days na liri tukolyo moelio asumotie nyoga 5 na kabire no kugena waito weekend yawe yakwirete bya merobere yao kwa bangete ase weekend chi project mbali no gendete gochikirania senchira yo wikira na ndimo tuachakire wiki hii ni wiki ya kuchapa kazi ene wiki yogo soka yoko bamu mincholi mikera lituko no kugena waito buna asomorobere Ensakia mugima nigo tubwate timu mu mincholimi ege kogera ntubwati mosera ibwe kiagera onyantu twabokire bono mambie timwe enkongo kabisa asomorobere bwoko gochakire lituko na korosera lituko lyao nokegena waitonga ushamuka ukongangari unenchere mayogo chaka wiki unenchere mayogo koro motienyi na nda gochaka motienyi moya ikono twakwareganire asenchira ya bene amaigana 3 na butambe Joshua uta koro sensemo ye studio eliende kwene kyamuna chibicha neryogi iliikire asora senchira wekirano na inche Sara Nyarangi Ontita noyo minto Brighton Makori kwene kia buna no tulegaiga kukoletera alioganete kumanya asenchira yobwekirano igona otole chintere bachia kabisa naro twalieta buna Ensakia gang no tulegaiga se studio ga mashabiki to mwensi kwa team diaspora team mapana kosa team chini ya maji na team following karibu sana asumurubire Felicitas Nyanchama good morning no mwana Leighton tumetengonya kuyaliga ni more asenge nchugo chake wiki Eric Baraza Baigo mwana Steven Jr. asugo chaka wiki mwaka Makori Sinde good morning andonsi asoto watete kura bila kumsahau omwaka Evans Ontita andonsi asoli gobono mwensi pia selibo karibu sana unenchere mayogo chaka wiki in style kiagaranga nonyo koigwete bobe ebetererie onyarko bagokubuka kurwa segetanda osena na machiko na margo give directions abantu babuke basoike bago asemambe abona bia sana igo manchburi ndo koragenda sensemeri ya Facebook tonyoro na Ndizi TV News Digital waiga sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onyasinga kina boto tweet at Ndizi TV News waikengeli kiogaro krio to kerendi grensa kirete gwetera senamba Irasi skini gorabu ya 0792192834 ine ututumira uchumbe ya inyinga tutenga kikuwa buki na kikware kugate weekend yao kwa kiwa chakiri wiki ya buku ya andonsi soberede ekarweka sense meri ya Facebook you like you comment and you share as a platform yao erindo murobiri Ensakia bantu banyana nororo na banyara bagotobwatia asenchira ya bene mashabiki itons pia simoni twabaturire twabatena bona soime yo murobiri ikyare tuigenete ino mashabiki Ensakia mbali muminchorimi ikyara obe mosera ibuto kumanyana gusumurobiri chakiri kolende ino mwensi twabegete ase kategori ya muminchorimi
omunyamokia nande okugerana ebigeli biteka tomakonyore kitokobeka mono akera litugo chitimjeto timu pana kosa team following tim chini ya maji na tim diaspora tu habari ni kiandike komi maso ime yomoroberio tutumire uchumbe yao ototaiki kwa bokiri na kioro chensitu ya Kenya gendrede anigago jabono iguru ya mangana Finance Act ya jagirogoba implemented as ya Kenya magiga yekembergero kirikia high court otana bono rende inagoika egende kigendere mojo ne company ya Safaricom nigo ya chenjiri jitari bwali asensemo yobwerani ba chenjiri alia data ba chenjiri ne credit giri otumeka no nyembando sino ne kirondeba yobono uikatochi twesugume ake otokorde na lero mutinyi gokwera ande bintu bibere bitatu bikorerwa monchirari igamagori nakagire gokina yobono neri na uikatore meranie torena kito gosuka gojibosinto itonde ono korbere nande twetome kuna ba Kenya elinderende tuske gochi gosio Biamono bune mintate biro mwanchu muligereria lazima gose goikebetererie buna ba Kenya buna bananchi tochigo sibo mu chibiboko kiagera bono ense ya Kenya amagorie binto igagendrete gusiko guche igoro na indrende goikakiro monto bona chigo konga na guiterebigari kwena kiabuna ngoisane kiare abantu biamate yaye no nyeta bwati amate neba ero monyene anyare ko bakagoisane kigo bono tubwati sababu endonsi okubeka asoborere onyerio kakoigwete bobe na liora abere asoborere kurenda sabone nsi ya Kenya si ekere wikakiro monto akonge wikakiro monte ligerie wikakiro monte tome ekiagera bono ya betereirie manchumule mno tuachakiro morobeli ntumanyete mbara moigwete bobe morase chinyagitari ao imense ya Kenya muiri ogonara chinyagitari gosente Nwek gose Nairobi gose Kisii chinsemo ao twabaganire kubwena kwa bwango barororo barase theater bagendrete gokorerwa kumanwa egere bareke bishwe twabasobere Nyasaye abo murwanererio ino ande mbarororo basiriti abamwabo kuri wiki ya eta ande bune wiki ya chakire mbaro babwata mabe bono ase chingaki ao osase chinka ao twabaganire amaye family mwaka okondo ondali twabaganire amaya nonyene kero mugendrete nimirobili kiagera musiriti mugaka ondali pole sana nechi family chonsi bali mwakire ne kiboke kirukia makweli twabasabere Nyasaye abagate abo muremyo ino na ende abo mulendio ino bali mawasoka uchaseke bago bono mambia bana mwasokero uchasikuru mogotumeka chi school bus na abana motumeka chipigipigi abana motumeka personal vehicles ne chigali cha matatu twabasabere omurembe twabasabere obulendi bwa Nyasaye abaikebuya na mwensi bali motumeka chipara go chiaseke bago ao twabasabere mayate Nyasaye enteraba yino na indabarae goikaba ikie ase ekebago keino bali moto ligirite wetera chinsemo ao twabakwanire kabisa torena mwako ngambia mono asogo sanga 90 bali bogenda tugunchuka na nyomba akini mobegete Ndizi TV station nambe moimena iskoro yorogongoro Gusii twakire ngambia mono keima biasa na igo chiambasa jitas mole mwenzi bibabo yo besho besa ko jinsema jiri chanyangozo ekimose valionseri sovi motangi oinzo bikimi motangi bisema jiri chanyangongo Chris ya rokuruensema yaraganga simi rokuruensema ya nyamasuz nyamakoro do kefa kuruensema ya agesima echu yaobas kurasensema ya bosansa PH mwensi bali ntanyari ko kwana bono mambe konende no moleme yomoroberio ababo susiruma white babo naro kurukuna Teresa kemto ndoroje dolphin mora kurujinsemo chisiko noyo tedena tawo totebya sare adedena babisana abange bali bagetiba manye asare kurende igare chinzi jiskuru wale team diaspora kitanya batotebinga yale team jetu chonse bitoko bali ganto badena soime yomorono no liokora ba Victor Mondo Matiangi toko bahari gani kiandege komito badena bono so ime yomoroberio obwensakia togenda na indwe mpaka omwen na nganda tokorakana ime na isiko ya Gusii konende arianda tokorakana igoraria ne monyombiro buna umuraibwe Dr. William Ruto mpaka geire gochiko kwala chingwana no umuraibo mogwasi miuro moja konende asimio moja na nditukuregoro njeso getiga tena yaya document ya nyara kego soko just jumba chubrali ne nsemo ya serikali yoga ya signed konende ndibona nsemo ya asimio moja ande nigo yarude amagania maya
amagania mayia aliaga netine kraba chui karansa bara kwane monyo mbiro robna omo yo kabeire omo rayo monene bwensi ya Nigeria Obasanjo ngiri kuchikobe midieta ndurama osojire Kenya bana bateno chire bana batena bado taraja nomrai bwensi na negatina entu anyona na Raila ansemo ya Mombasa kolende ndura ikana ngwana nande bono to kama corona abali barasoma bwa Kenya kwanza na bali barasoma bwa Azimio moja bali bainse bajaga utwaro boba buna Raila na ruto baise ikaransa baise kuiwana barabuni go baratigare gesona iye irere na bono ebakare kwe murungani babo ijungwa babo ndidi nyoro bagarode na yaya chingwana itejukoru mugaso tene dojino no Moses Kuria uyuro mu wasiri omangana trade investment ngakiagara go kwana ibona libera litine lire asenze ya Kenya nelina tari maandamano bono nelina kichingwana egitakere gokorwa babo bio wandanyi maendate gukwana babo John Mbadi maendate gukwana na turese go tiguge sona go se chingwana igisekoba bono bana ba Kenya etokuganyana nereria koba ndwaroje bintu bino bikori kwali asinza mu bitandao lakini bado tutaongoja torona ningi geo chikoba konde aseboniga ensene tulizo take omorembe noro apart from ukomigwa kiuchumi ukomigwa kebogima anabibio kabichande taba Kenya hibintu bise korro bage no morembobe abakenya no bago sumai nande basuke gojiwos korine to semerendira kitondo Saire na bago tubwera Beyonce asenjera engia nanduske gochi bosio. Wia mono Nyasaye ne rumubiyo Beyonce na tuiranelio moremboli bwa bakenya uritoganitie wetera sabara yabo babere goikabono igotote banga Nyasaye kiagera onyendiri okurubekana kwari gibuna yaroberire kurwa wiki ya eta kangabono naende nigotokona watebo mubaro bwa bantu basiriria magima ikire iga abantu batigere chingoma enibo y'abakenya saliri nigere nyinge kurende tugwakira Nyasaye ngambia mono na ndoyo tuetelia okurubekana okuoko na chigotere na gati ya baberabu egere tonyoro morembe tubwaterane buna bakenya tusikie ense ya Kenya bosio naro chomoraibo bomo wasomoraibo opposition kwa merelia serikali asense ya South Africa malema nere naruete nkwana gotebanga nero rabira se ensema ya upinzani kolende bintu mbirigo koruga bune bigendere to koruga sense ya Kenya nabule timuraiwe kyama kya ODM Raila Odinga anyare ko bakago tuguterale amangana yoko turbanio molembe kyagera ekranto bakorobekana ntwarara matokeo yokorobekana gateba buna tigwa muraiwense aiwe chingaki kyagera na chorire kikatiba akorera abakenya emirima gatabanga sitaruhusu Raila Odinga onyara ko bakoguturubana niyo molemba sense ya Kenya boiga karo kurubne kekyo ocha sense ya Zambia ngobono asengencho nganere ne opposition leader nonyiga kwamiriria serikali bantu mbanda gusalie nibo asense ya South Africa bantu mbanda gusire magima iyo ni ujumbe ngiye kiagera nere is the leader of opposition akoru advice ocha se leader of oppositions as chinse chinde chirongorwa Africa yatorole nankige ko batgatogendre gusabira chinkwane chikageri chikokoleka na ababago so yoboba so na magana makonkurende wacha tuone vile Mungu atatenda bia sana marema na arwete aramangana matindi sana ekarabwate umukutano yo monene sana wikia makerikia oseniga na ore leader asikia makerikia FPF kera ndamangana makongusa na machetia baraya bubo bosho ne no muraibo wo wasibero moja Kenya akamatina bono Raila ne chingaki cheikero takere gokira ote oe umurai wins Dr. William Ruto libaga kolemere bagana it was democratically elected whatever go on speech ya ligere ligwe na banta bange aniga gwa tomokutano monene asense meri ya South Africa ande maremo maide nere menta ya na sense mo ya siasa tazwa ko nyora ngosome ko shunia Africa South Africa ana Kenya linere ogere mai siasa analifurahisha sana anaheshimika sana waka anaheshimika ndio nera sirega tiasi nini tangana abe oberu murai bwense kwa teriria sinini nega sana goja konyora aligo so asike biro yonde tunamombea nere amaya nero nende ururo uchumbe lakini nja msingire na omorembe noro lakini je ni ndata kubori botambe na ekingira ira
na Ruto batakiri gukwana ekingi bago gukwana batakiri gukwana ina secret Raila gateana tari kwege na Ruto wikawa tu are mediator inkiege Obasanjo uja ko mediate is it peace is it cost high cost of living inkiege wikara kunje wana ntaranyo ari chimu na icho monyene ayuna kodi bwate mbuya na bana boko ndena inkiege Raila na Ruto batakiri go ikaranza pa negotiate I don't know ingi bawo ikaranza because in a high cost of living to bwata babunge batakiri go kwana and already implementation okio mtato chire ekoti ya tena haya amangana finance act egendere ekingi bawo chuko discuss I wonder bunda sara ko manyete na bawo tebi ekingi bawo chuko discuss ekoti ya jena nche ni gonda against I'm not sure to kumanya granto baberbo merene kibara kwana but we believe nga ebinte ibako na ko complaineri ningwate banga bachiri na magania maya mono is cost of living wono korra go batete bali kiranenga when are you doing this ekiagara bugima bwa kongira sense ya Kenya that is what I believe ingana kibara kwanere na kiaba Kenya obugima bogosuka ochebose tumaite mwanchu mulirenga kero kende no manyete nga inki barakwane gatia babere ekiagara ntoroche the trending aye kero kende ninki oroche babera barakwane osenge chense ya Kenya aye onye kumanyete osonya gokogesi bale nchengo na kogesi kiagara tinda manyabuya bara yabo meto gosunyuko bamanya boronge na inki boronge batakirita ba Kenya kole na ba onye ko manyete na bago tabi sire yonga aye on asokugena kwa onkioroche abara ya bago chigokwana usenkyo tagete bakwana rende ense ya Kenya etuara monchulio otumanye wetrase indi raira ba mayane na Ruto long time ago Rometena Ruto na politina de ko bodi chikora se kiama gio DM akaba namba 3 musana ndabari akaba namba 2 Raila akaba namba 1 betana asomo bodi bwa asense me ya DM yaba ya maiga sana igaba ndamba manyai korukare ono abatera na baro bera ne bakwane mbete getoke ko gara bari ba Kenya kwanza sara bakobwa anerina bahotena Raila kago jango icha kiale implementation ya agenda manifesto ya Kenya kwanza baada ya Azimio neno ja wata agenda yao njira ko tabana Azimio yale ko ganye miaka 5 ababa feli na boro basoka 2027 aba Kenya barona by the way tuamiu ne serikali ya Kenya kwanza for 5 years bono akitwala basoka it will be better laira amenda bantu barorena ngakibago so over 2027 lakini boniga I don't think but rende inubuna wa Kenya aja tuone itakuwa namna gani but rende kiroko kuna analyst amefanya Mtainguni amesema ya kwamba ekero 9 hotel amesema ya kwamba ekaste yo kigoji kwa sababu padre serikali ya Kenya kwa simecha tibu atiba kaboni kila pale ikabono aba Kenya kwa sababu taranyo no ne libaga batrende position tego kira igorende bunatumanyete noroche ngonya gusugumena ande kego kira ngoteba barende igo ngoguturwanira and again ekero bakogenda okurubekana okukoleki katiba kisheria lakini bintu biasale kankora tole serikali na bago tebanga let them come we are ready for talks wana ntokumanya which talks are they ready for but always they call for talks nga Azimio bache tukae chini ile wako nayo ile agenda walikuwa nayo we share the same ideology tole na kitogusuke Kenya bosi so biasa rogote barakile injustiri ni badi egendo yani mbaendo okorobe kana ngibaje batana high cost of living Raila gatewana na bwede chikura rutaru obisi ebi devionse serikali yabibure lakini rende bono okuigwo go yaigwe ande gawoju garanza medenje morango ni bizi kirekieke bawoju kwanda because erasinya ande Raila na mandamano bakurangiri
Obviously. The guy bara honor the call of all stakeholders from the church leaders nensemo ya bananchi abaga netinga tiga ikaranse bakwane ino mokenesto de badama against church agarba ko ba dana let us sit down and inkiba ko bayre platform ekaro ko agire kanisa ngete kwanda mosabe mokori man inkiba ko bayra platform yoko jaga kurdera na chinsa zege siasa ichungwa ordero ndini nyoro bardera kwenda ababande ba azimio nande bardera na cheche kurwaze eburu kurase kanisa nande kono basta bamago jode na kina bantu baikaranse baiwan why inumweka banyene ekanisa mwa by the way nje kanisa yane sara no nyengoru 20 inarajire kanisa koru 29 ekanisa ivono kwenda sisi hakuna mwanasiasa anaongea kwa kanisa yetu mtu mwanasiasa hiyo aje wanakujanga they sit like another Kenyan akore kanisa atokwani siku again lakini maneno ya kupewa platform hata sisi nduriko rangi mchango kurwaza wanasiasa for the many years now ira kanisa yana because they use charge rego bagutumeke kanisa gusaka bagakalimo irunga ki umashimiwa nyagete no alikati yaito na bagote na bakwani kawaida ya wanasiasa kabwatre Michael sijui ni nini iko huko anawasalimia anaanza siasa zake lakini rende it's high time ono in the future osogo chimotu chikanisa chichigotene na imara nyomura yo chaneba ningo akae kwa sababu gacha subusibonya before God were all equal nanya koraba gotene ni monto ndo bensinga lero nyageto oyo monto tabwa duse nyombo monto chandegete osene street osino monto tabwa tikende gyons tanya gotene nga lero no alege gusangamo na intwe ende anyigoro gotera ngori na tegereta sinarenge ngatebuga atunge juu ya matajiri onye batakambale ngororo igaba takana ubakogera tu amanyange matajiri narororo osuntu wali gocho kumanya umuntu bwiri tangani onye ntubu ati umuntu bwo mwelio igo umuntu bwo mwelio nere ogerete tukamanya umuntu bwiri tangani so abana siasa tigabache kanisa no in this I'm in support agarba goje kanisa bagoje bana ba Kristo gose ayagara kwande kanisa turi kwande kanisa buno muradia no ayagara kwande kanisa ni kwande kanisa buna a follower as a Christian you don't go as a judge ayagara kwande kanisa you don't go as a judge as a doctor you don't go as a judge as a teacher but you are a judge kanisa as a follower was a Christian. Yes. Digara wanasiasa kwa bagoje kanisa lete mbona babe ko wanasiasa kwa kando. Waje kanisa buno mu Kristo oja musasi. Because we should separate between wash na mangana ge siasa. That is very true. Alitoras lakini tuna bonne pasu ya ajine kero ko musukeni nani. Onye batete kuira ni nani? Onye batete kuira ni nani? Let them call for forums. Ebitimbiroro. In that abana si abaraibandi bich kanisa they're so lenient. Medio se bagutakaigo so that they have that favor by which was a chairman and what have you. Ekeraje kanisa buna on the ones even us we go and pay. Ukwanda tolu sadaka, ukwanda tolu chiwes chiamagacho. Of course we know nga sinya sai neta gete chiwes. So on the ones ukwanda kanisa lazima hata kama ni 100 yake. Lazima nama itenga nkuru irande nyasai. So it's high time abaraibechi kanisa abana siasa kibacha let them sit. Aningo chale nando sabali bangasi nana ningo mnyoko. Oitana nechikaniza no isano. Aselituko nando wikakuwa nondo church kama kunga kuwa netekara alenge kanisa gete nalia amocheti this and that biashara na siasa aziende. Those are two different things. Kero gote abago ngoja barbasa bamaba no ni chintu kiri kitari Kongo kiro ne misanga no tokora agenda ebe usunu mwanmore kolitaya ebe ose pastor ose bintu bendi bira korakana umuntu chere no mwabe gorumambia eroje jire kansini osabaribaga okwana mona ekara kuona intuto tiga tokoreki bono bange tene meeting ene nago jetiga hache tu karanse nere tokol bono bwate gasiende tiga tumeri representative atobesi omoto yatana kina hayo yombwangale na Brighton ni bwangale na nda sinara kuminyoka tiga tokwanere deke akwan intua tiga tu karanse anda abanyora ando batigire tiro mubaso pana nalo legatie congregation ya utagete ukwane gintu kiengenchu gikwa gache kanisa tali kwa gwiba
Wapewi hiyo nafasi. Bana. That's very wrong. Tiga tuwe bange program ya ito. Umuntu naro tigete kanisa oyomo. Maite, that's a true story. Ekerati kento kia gatike kanisa. Nelina ibirogombere bikarego ikaransu bosio. Yes. Ibirogombere bigo ikaransu bosiali byekipasu. Ne roende yakabere ne yagatatu. Bono umwana we pasu agacha. Ekeraje oyo data kaimogirwa. Atabunga imuka. Saro mwaza. Bono agacha kwanenge akinenje no la masholda. Umwana ochire limo. Inje agatebona kora kane koliye karo ya. Abaso agate ko tanye ko jikanisa emiaka ya. Yeah, nabe go koira that way. That's discrimination. Gacha, he has to sit anywhere. Who said politicians they must sit in front? Who said so? Who said there is a enchera yogo ikaransa? Mwanasiasa wikabai ikaransa mtu. Who said so? A proper mwanasiasa mwenye anatafuta uso wa Mungu pia yeye kama binadamu. Na bawo ikaransa nanga tikatino emaga. Ikaransa nonde bwensiga. We don't need to know ngabono omubungo chire kanisa omwemisiya no ali na into omoseneta lero no agoshiriki na into what for because tumeenda kanisa sisi wote mbele za Mungu we are equal asoma Nyasaye tigabache na binadamu. Okay, let them come, let them get noticed. Lakini gotenena koruwa mangana siasa aba se kanisa, that's very wrong. Igono nende tuharaju diria wale na bono nende ayetuganyete achire ka totena wana siasa watoe siasa kwa kanisa. Na pastor tiga kwa wagando gete kasinini kwa toxic nyabono akwan abantu bapate gere mangana makungusa lakini ndio tore kebije tumayona kama sisi ni wa Kristo tokole obo Kristo wetu vya ndo baje ipoke tusivali ngozi ya kondo kumbe sisi ni mbwa mwitu ya tueroberie eke tuarage ntekero kibwata magoso tuakira twate bana haya iga na mamocho arororo arororo arekebisho. Yes, very true. Tuenda yebiro asinginjo yebiro bitu genda takomyoka ngo soma to jeseme sino kitukudia lero asese meri ya saa 1:30 gojigoro tugo jigo tu arabo bisaba itukurwa sikyo mbigiria community policy ngoja bara street tukudia lero bakora wana organizing secretary kurwa se county ya Kisii para dena para bungo para related to any political party se political alignment gede ngoi kabara batu mekuge siasa mwana mange bago jabara to devi asimambia bone hoigo ndide abantu bakora obwa maitenjere ndengao. Yes, that's true. Tutake bato devi basete record street naki estaire bamanyire maitengo kabara bamanyuna ngo sunyunda barabantu barato diye kana wanasunda watu amana abantu bakwa bekira iko ngeto mwajumurire chakwa topic musuri sana kunja bara simambia bone ga patena igazi yabo community policy ngiriye commenting law and order gosenane babwate ebintu te bakuburukanime ebikore na bono babo ndasi community policy ngina go itu iboke binge sana ebire ngo tote bare mana ngakiba manyire ngo tume kubare gesiasa ngo tume kubare ko korano ne bintu binde bingao rero ko kabara basete record street ngakiba kubata na ba chief ngakiba kubata na administration ngakiba kubata na gesiasa barabale na monto badana abana abamajogo abana abasimba abambara ayonzi ko te bare ikora gense ya munenusu bona mabekro baikira ko rete turanda asa yebiro asimambi yabone. Yes, be mono ngomentera nalenge engane yuwa kwanire karmochu kare kuchukura gense ya munenusu. Yes, antwani baroko bawatanga ule kama bwana yako ako na mwanamke fulani bali na bukurangeli baende ba more discipline bobepi. We hear such stories but they're based on rumors ntokumanya but ngocha barase studio na heko sana so kubalia ekiagera we need to be all round toiwe ngana kiyobo korali bogochibwaba. So that's very correct and that's very bright of Brighton so probably Ensakia not all the time tora ligeredia mangana siasa because siasa ero iwezi kuisha hatuwezi kumaliza abatoka yakora kuro January mpaka December 31st and to wotambuko mwaka tarehe 1 January 2024
na ende tuchaka mangana siasa, so that's very okay. Juu ya basi karo bande mede Brighton ujiro kwa bomo ya musio gesima ingagira jigwega ndo jikora oseno ikaranse no ena matango gole. Yes, nje can decide na matango kwa na yamo ayandi na boko tumajiwe. Na boko juice na kono utaende ward gima. Wezi enda, wezi toko enda azagima. Kera soko. Na boko enda asa na boko tumajiwe. That's what they do. Na boko tumamonta kuwakilisha. Oso kwa ya bando Joshua. Tuenda yebiro asimambi yabone yakimane juu ya basi. Tutaona baadaye. Tuenda yebiro asimambi yabone ko manjubele twatatu advise nina tiga kwekora kobo mutaka nande ko teabuna tubwati. Na tubwati bintu bisaine. Yo bwate bike. Tema ko bitumeka buya. Ntake donyi gubuyo manjubele tikonya kwa teana njino mutaka timbwati kende biyo bwate bike bitumeke buya. For example, umuntu nale botuko akali engoko akanogo kuma akaragera kabisa. Eyo ndi naruri ederi toke akiri bonsi mbwagia. Mbali etekende. Ndati yarenge bosa. Yes. Kiro mondo for example ekarona na enda asigete ekanigete tukonya kugamba. Nkana classification. Tekoera. Umuntu ndabona bona bali bande genda muri omachera n'ekingende abandi bali banda bali nyama mwinano bokuma lakini bako mano oyo bachi ngende ekwene ndeli content kingende bwada na nyama bwada ebidembiye bigadire na bona high table era abantu banga tubekera iniga bali bande banda bosina asigete baikara abandi baikaransa nyomba bako mane ndagere bali ne balia it's sort the same Akini nene na lene bali banda high tempo na Ikero that's very right ando tangere ni inongei roji biasi machere chingende igo abageni barabu umuntu nara watabani amageni taswa kucha tasia hapa naona kuna chakula no taswa kucha basoyo akero tena ante advice itu ya kono mambia saya birona anaki tiyo koro muta because if you live declaring poverty is what you are going to get yani kile kitu kwenye watana njino mutaka ngidini kwenyara obotaka obwebe okuzongerera kila litu ikobone ndokorana break the bad habit or bring the victim yani konya kwa all the time oda konya kwebe kabona victim you sympathy all the time tin konyara oyine somo changole no ne school ose kanisa chentanyara but no bwate you bwate bige bige tonyora na nigo o kale konya ko okalo de bana na yamoda the first thing you need to change is your self concept. Yes. Yani hoja ndiye concept yaona haya nanje ngelimbwate nanje nabongo suka gojibosi gotenje concept yao. You are not poor, you are just broke. Yani aturi motaka ni okore broke. Ndora debe. Yani karota butubwati bisiringi. Ebia lakini obigoje. Motaka nabo bigoje. The money will come, you will get it. But first you must get a new state of mind. Yani go ikoche nje birengere biao. Umete for example ise kwanda mugondo ko simeka. Adena binde bimbikwa. Akiba boli bimbikwa. No ene sabali ke to kwara kwanda adena ai sabali ho ja go kwa moyo mapepe. Kuma na kabisa koronyo. Mane karo bali to ko chesu mupira to so emo oso egeti. Ko bwate mentale dena ai ge matutashi. Tutashi. Yero ikatoitwe. My friend we kamoitwe. Lakini ndo go ikoche nje your state of mind or my was go. Remember that your finance status is only a reflection of your mental state. Mental state diyo bwade. Yani birengere biriyo bwade na ya njero motaka nje dini kwenyara. Meto motura no ene bwe chaide sa. Odena jiti ngwa uno ene libaga ingi saine. Yani motata ni kweboka bo. Yes. Oikakweboka bo kyo manjumwe na you fight for your space. Your enjero korengereria your mindset enjero korengereria na ere ko reflect siringire ngogo twa. Pama odega. So if you mind, you see money, you see wealth, you see opportunity, you see progress soon.
that will be reflected in your pocket. Amen. Yana kwari gerina kwaro de chibeze. Igona kwanyo robot nengu. Opportunity the progress get go kwasire go chibosho. The second thing to gia kabere sar is to improve is your the second thing to improve is your evaluation. Evaluation ndora deba sekozi. Ana go evaluate. Na kyo ndora deba evaluation neli okwepima okwerenga ebikanga Joshua na Sara na kikerengo kyao don't settle for smaller things go for big things big ones and they korengereri ani awarengere tie chubagete ime bono dengereri siko ebintu gete binene learn to manage when you have do not spend for spending define your priorities well. Yes. Yani na akarwa nyorere yatuna ani boro rende na you're spending just you're spending na nyorere na ili ngoje senyenta bi yani bono kwa nyorere manage it yeah yani banyanga kyo spend na bona ili unanyora save 300 100 nigagocha gocha nakyo kora that's what we call na o manage bese ya okay spend ndi ana ole na bona masani mengo bona bajire na bona bakore bindo tura ndo kya gatatu improve your language change your words akitwate bana bora uko change ama ngana ali ukukwana sana unajua na wewe unajitamkia baraka baada mandana yani abwezi ready bwira gereti abiye kwa mwenye but you change the language that you speak kuma jumo ingoni goko ndo kwana ngena ki tiago yakoro mutaka yani wote na njitindi konyara change language yao kwa change language yao na bora chikonyora ebintu bya bana then there are people who talk all day about illness or they don't get enough you ask them how you are doing vawa devina almost in tindibia timba dinsa jirengia timba dikende ndaga tebi yani jeni gonchande gede ngobono montari tari ko ya hope ya biko ai mie ko monyene we gora hope ai maana kimotade na ale ole kongi kabisa ai ndo jina naro tugusoma biasa bona gengo bojibosini jeto tebena kim kibes chiao ko kwanyore chibes chiningi imambi ndao tebi kiando dentro bwate money sa tool to bwate na ngakyogo diversify investment ito kwa ne mambia ase aba nande how you should avoid risks ondana tena bona ntigambe ke chibes abaro nyina bese ngonye tukutali odana ntigambe kega botambe ngote batolenga you be a risk taker lakini rende risk nero utagani bintombira gocha kumanya litiko lyankyo no ninche anto chito bwatera naiga to chito kumanyenga mbinto kibyo gwenete okorera abantu bamino in order for you to be successful ebintu mbiro gwenete kwa abantu bamino if you want to succeed ebintu chito birigererie igobona mambi ka stand by otabwenga what is money pesa ni nini pesa ni nini tubanyetenga pesa ni sabuni ya roho igolioka pesa iko na vitu mingi sana alafu naendelende no inche ayakage enderete ni nche ntebye abantu nga mete karotukurara kero monte position ya enerororo the position you sleep defines your character defines you and your life ninche ngotebye kanale kona kuligarigeriga I will Montonaro korara masogota, montonaro korara bogeka, montonaro korara enchiragete, montonaro kero montonaro bate a position yae. Ninche ngote binga a position yao nkiego kwana ase character yao. Iko wana ka stand by Ensakia gotobwata mangana mangia maya yo gosegeta. Yentona igule korugeika yo minto Brighton, yo minto Joshua no mancho moligereria. Tiga we koro motaka ngatobwati kende nonya. Kelio bwate geke kerere kerende kiagate naboge kobigendo nyo kubwata kamboli karende kabiare nabakonyara kwanyolere ngome igo nobody is poor naende tiga kona wesiereria alio kabno mintateba ebuka bukie so that nanantu bakuminga ke ndochinyare byo chakira kwebuka bukia igo bono ndeta yo bwate no ndeta yo tabwati twensi ni gotore ngaine
nege ntugeko kumata ninchira na kyo korengereria bonko bwao na bura kwe ebesa biasa de kiaro de tayo otonge tu kabwate no na baba na ba by the way orena by the way onena manje to tumeka na mwenye de professor ka ya to tumeka na by the way yangu tumia hiyo jina sana na prof so ore biasa by the way na tumekire abanta bange sara konyorena ukufanya bidii konyore gintu giti na ngwa kore tomu konyore gintu giti no ne chibese konyona usina beburi ba gutigirite by the omanyena eba goja waji gora pi yes abana bana marimo nawe tujetu ko gwe karakari yani omanyena ne no kibikoligigo to bolemo nanje na goru bolemo geti omanyenga kyokoli omwe asire abana baoja baoni kinyomba baguchanda na batigara marimo pi kora ora baje gutigara ande batigara ko baba takaba egwara kini karoma tena ngori yore han ngakyuma de spend believe me na nonya bwe bwa bwate bintu bwa biko na ko bali ukaliuka ko manya kyo bimane mete bando monto yobire motene ngukabisa nera ni ganyo rata ligeti asuguma nonya no mwibolio igona etiga ena bokwe bagari bintu byo mwibolio ayo mwana monto na bwate binte bintu pati utarendeti ebi kwaroka biko era otigare koro motaka onyago te abano motako lakini iso ko bano bwato bungai o change mindset ya una tuate yes, yes. Ko maintain ibinde that's very true. Yes, I have that people nimbarocha around ase Bible babwate nibo kabisa babwate nibo isiko chigali nini but right now no etalio koni woka yes baona tibagakora pi right now iko bali buna abantu bali mentally challenged bakona gutaraga iko mende ndoko baruka chibalimo munyagitali na leta Dr. Rogers agobera ward 10 Kisii teaching and referral atebete eliteli bali mondirigia toko barukanga abantu babwate muchando abantu muchando bwabonko balimo is the shortest word okumanya yani kuwa ne balimo anybody no nyono umwana umanyirenga igono muntu utalimo ronge so niko bali mentally challenged babwate muchando bwabonko bagutara para bagochora masabo abantu baringi guruga ali babwate ni babwate muchando bwabonko tali balimo yes they don't know anything even to be kare they are homeless baoneti mpaka mugondo uri wakile autotainga mugondo bwe sokoro tolikoni gwa mugondo bwe sokoro mokoyo kunga na ocha kolenda abana na vizazi mpabwati they are homeless they are working buna batamanyeti egento bakora so neke maenenga ekarkwanyora bibuli bwate nibo na hete makoliye yao so that obonda na oboko na gukina igoliyo kaliuka no chakonyara bana bawo kwanyora ibintu bya sokoro ya bombiro ebintu bya ombiro na baro bakora umukia na kyo konyoranga I feel so bad ekarokonyora gose omwana arueta somo chigete umutaka erabwetiganire oligirie bintu oligiri at the end of the day enda mwamu yao ayo ikaranste mwao taliko kora kende okona kubwate magendero y'abana banyarebe mwama gwito mwana kwa igungo mwana okwerere America kwa igungo mwana okwerere Mombasa salinge kwa yani makweli getali mysterious makweli atali na ende yani ajatenda dhambi yenye amefanya ni kuinua enka yabo na Nyasaye kumusisini anyole gasingia abarogi abo nyimukarororo muikaranse committee umwana yo kolje binte binge tumuone tatumurusyo mwarusie liso manya mwarusie liso piri umujiyo yinando mwaro inerebuika tiganya saba konye mutulike mogende kanisa egere mumanyenga igombubi yes atwera senzema ya jack yasinini ekerebiro bitu bene takuminya ko mwanjubira semambi yabonega torarambara bari bato mereke SMS chene kromore ACTV ya ino kromora senzema mitandao mane tutubwati semambi ya abone ili nyaboka dano alime yumuroberi susiri ruma white neno alime yumuroberi
gari tabasara nanda batu birabo na bukura soma asijiremo niende asante ndo chenga Facebook Ndizi TV News digital ndo chenga Teresa Kemto agoteba tune in se tuned in biamono sana mtabibu Manu Mpole nera agoteba nga tuned in Maturity Orure Jared agoteba watching live from Nyachichi Secondary School Kemera Ward bogetutu kwa masaba Teresa Kemto naende koro Muranga agoteba it's another week we thank God. Good morning Sarah and Brighton from Muranga tuned in and following biamono sana Ocharo William nera nkoro chinsema cha sensi Kisii asante mtabibu agoteba nga tulite kora chinsema cha marani Victor Canaan agoteba it's awesome no atubwatetie chinto chingana chichi achire I don't know nga chibona toko bachinyinge by the way kwa chinyinge Nigeria ne ya jara rasmi kaigwa chikyabo na chikia se Victor Canaan lakini ndabandro bakwenda kujitoma simambi ya aboni gatorone nangaki ere yana some jire gaigasi nini Edwin Machabe agoteba no arime yumoroberio agotena kurweskim chibngombe ligoma bwa kirbuya liria likemi agotena good morning kurwa kebirichi Nicolas Oge agoteba no arime yumoroberio agotena mbekero agotera mokorere manene pae Nicolas Ogega letuko ndia nero bugedie lakini tuko nde to na boko bekeru Jumatatu ani chuma kote na boko bekeru marogoba lilie meroberia poira sinini kiarando joguno we Kristo lakini hata no bana churia tioe asimambi ya abone wandate gotobwatia Dolphin Moraha good morning Brighton even no are present a new week ejiya basinguru basi awate ano ari me yumuroberio sapron so saro okosa kuru ayora south grango no nde me Ensakia kare matagaru kioni chuni adena kurunyalia state sigo ika Nairobi cho yoka were represented mpaka tamati buna botambe pamoja nana odena penalty kabete I'm listening Edwin Majabeni into yasoma Wilson Kenawa Osoro kuruba bobasi nyamaje nyabite na odena no alime yomroberio Alfredson bini Farzon no alime yomroberio Liruma Susan White inagosoma no alime yomroberio lechu nyakundi nera odeba no alime yomroberi kama kawaida anda kutubwatia asimambi ya aboni yamana sema ndio tumaji ujumbe jeno asimambi ya aboni ngosomea makindo getuma corona chachara lakini tena rana Sara Kemi out there watching live from Nyamuya Kasimoto Motabibu Man Mpole tuned in from Kisii ya Marani enelia joke daktari na kuruitibo city Kisii County niko ndani tuned kama kawaida Victor Canaan out there it is so awesome no alime yumoroberi Honorable Dixon Umbogo out there na MCA 2027 Kitutu Central Ward watching from Getare Market. Asante sana na tunakuombea mazuri. Nani wananga term limit? MCAs ya wana. Anaweza ulize mpaka. Na bango mobunge na senator. Wananga term limit. You can mugumele mbabwate term limit mbabwate. Mbabwate no governor. No president. Do you think that we need to have a term limit as a MCA? Yeah, we need to have a term limit as a MCA. Yes, because ababa tanganire ko kumanye bisoero it's very easier kuirana again and again. So oyuna kiate bakurukura Kisii Central oyule Honorable Dixon Mbogo tunakutakia mazuri. Kila mtu ako na ndoto. Ndoto yote badanga ngoyonero mu MCA anybody can be an MCA. Lakini kulingana nje mbagwate term limit but ni ile tali as constitution. Wa my things. Mbago ibeka lende. Ya tali mbagwate term limit ekero monta iranire maramange igona banda mbamwajete. Abanda unabone yani kisimagodi wase Kisii Central ntubwate term limit buna bagi chikura kurusio mu MC oli buna talata kona bia. Oh yeah, all right. So bona ne linda ntubwate sovereignty of the people. Buna mu MC marani. Obeide. Dennis Ombaji. Yamefanya. Na no ito by the way yo watch tendiri. Nairobi. Yeah, ine ya ka. By the devolution you want 15 years. You gonna obey ya tuto igom. Kuru devolution kuru enshemo. Mbachero bere kuru devolution. Ine tamu ya kabirase. Mbachero bere kuru devolution.
monyenye nere obere osabiri chista mubere e comeback na kola twende na molenda ambati nere osabiri sana abuna basabiri twende sensi nyaga konchonga na irana alenge 2017 mpaka 20 aga kusiko na hada akairana atwenda kitutu masaba nere aga kusiko 2017 Kau di tangan aku tu 2013 mpaka 2017 aku suko na ndibona mai mwera nera Kennedy Nyamira to jega kimera matinga nera James matinga nera 2013 2017 baka mwaka suko na ndimba mwera ne ikoroge danga fadhali uri na tokorera so na fadhali uri igobona barai in fact ikorera bantu mirumo mbabaro chuma yeta noranga myake etano ni menge na batachigonchora no. We don't work like that. Manyetesi kira baraya bange, they go with that mentality and let me go for this one time. I do what I do in okay. So akarogoswa korokwa boli. Just do a magendero korera bantu kiriyo konyara. Tiago so igama tuka the first months and bachakiro complaining oyo. Wata ni chibesa yao. Ibono tu aligiritiga kitoka oyo. Ende yo kwera ni chibesa. That's a buna babunge baraba check comeback sirane so South Bogrango Alfa Miruka Machoge chache no yonde Onyamoko Josh Nyamoko na Innocent na Innocent ona babunge boka baje batware kama inje walienda nyumbani ndio bakore bware ngo bobego seni obviously chama kende ya bande tubwaji fresh Kifresha chinyinge yeah lakini ndimbali bairana ndende kibati hawajafanya vitu bara kibati kwa yani inafura kwane aje baranjirali no choite baranjirali yamoko isa nyabongerna bate bati kwangi speaker ya Nyamira first speaker ya Nyamira agasobo jumbe na ndoro jumbe Para diga, tu mabate batsa. Tu akona bati sa. Ele jifresha, enu kore mirimo. Manya ya. Tu kede con tu kira api ke mono. Tu nyo babanto ni kibagendi. Miaka ya bone meke. Tu ende babe nkoko Chaveti. Ya Daniel Manduku. Daniel Manduku. Ya Jafet. Chaveti. Tu ende metu se barongere na bate miaka. Barango still no mwana moke. Barango no moke. Still is a young. Yeah, wasi waka. Igo wana wikabaete onjoke nero kumachikoba orali yes onjoke iwana na ino abambunga mwezo wako siko aye kaliya ine kwera so fanya mambo Spark Justin Kinala good morning sana na Brighton yes good morning inafurahiki kuwa ndani Ensakia show live this Monday edition kutoka Kisii keoji salam siende all Gusii ase abeta Dennis no alimi yumroberio abungati yabali baendelete gutuma SMS cyabo asemambi ya abone biamono sana yabomakogoti KE News kuranyisa mu Kasarani ni mete no ulime yabo Esther Ongwae no mulime kabisa aba Krisorina tunatakia mazuri bali mwezi motoligiriti motali gutuma ujumbe nabo team following babuateti kabisa bali kunyara gutuma SMS tunawa recognize tena sana na mbali chini ya maji asante sana mko na wetayarisha yabiri kimaobe abo Daniel Ontiri aba no charo yabo gichana yaba buga asante sana mwensipi ekiagara ntuma etenga nyinyi ni timu chini ya maji mogendete gutubwata kigima asante sana mugwana arokoro kwa mochere korochinse mochese bania boda nere okubeka ndizi agotebanga karara alichinse mochese bania alia antobaga mobolia ngabo nonka yeah obatebinga hapa ni home hapa ndio kwao asante sana korochinse mochese bania boda enokumochere mbia mono sana na mwensi abaligeli balimoku wakilisha korochinse mo au yani sko yero gongorwa Gusii no muri Nairobi pipeline Kangemi Westland chinse mocha mulolongo yani andonsi asimuri mo kwenda Mombasa no muichire kabisa mpaka Kwale matalia Eastern no muri kabisa Gusii baito Northeastern no muri gale moyale ruguru asante sana Captain Bifon akulire ko chinse mocha Isiolo ento bata Captain Ibrahim ko chinse mocha moyale igakaruto kwana Gusii ko bare everywhere
igo bare kirasi Bia sana yo besha kurunyango so Kisii ndoje nigo are ime yo murobedo ada atubwati bia ditkuria yo ditkuria ora Kisii scripts ya to mupira ase tournament ya kubet chairman ria kortagana se baya atende getim ya media nase twalenge na demo ntua qualify the quarter final no de weekend makofi no tura skuji bosio karutua go sore dia litinde to mara go bapera kinende njena demo no twalenge na baje search captain 001 na bandirende babo chobo kaga Rosemary bune team manager yo ndangwenyi angwenyi na patron yetu likiabuga nere koje kubone media samingo warenga yabanta bangi sana baberi kimaobe babo menge Crispinotia na alikuwa akakuja jana lakini aliomba nafasi rende za liga si amnyoke tiasi tuone timu ya Kisii FC tunaendelea kufanya vizuri ntwa ngono tugete quarter final na batengo songo swana ko basira bwangu iga injuka bisa torenge tosko ujibuso all right heko sana kiagara wako mopiro lio to mietia ndosi no kunyande tajriba tu wenye tajriba ndio experience tuna combo kwa TV7 na DJO Pergetembe TV ivere ego ma win it 2 against 1 heko sana unajua wanasema mpira udunda na bora wacha kudunda lakini mpira sasa uliwadundia nyinyi tunawaombea na tunatakia kila laheri Bia sana mwanjumuni teto enda sense mili de studio to kwene de kwere wika sesemo ya magazine asemambi ya boni ene on this TV one smoky moroberio Ensakia Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Ndizi TV TV yetengia Wansu Bw'Omugusii TV yetengia Wansu Bw'Omugusii TV yetengia Wansu Bw'Omugusii TV yetengia Wansu Bw'Omugusii Kigekogera tuko ekwana Yabeire na mbeyemo Kigekogera tuko ekwana Yabeire na mbeyemo Simero belie metindi Wansu Bw'Omugusii Simero Wansu Bw'Omugusii Tamanga na maya Wansu Bw'Omugusii Tamanga na maya Wansu Bw'Omugusii Pero beli yobo semya Wansu Bw'Omugusii Pero beli yobo semya Wansu Bw'Omugusii Chingera chakogokya Wansu Bw'Omugusii Chingera chakogokya Wansu Bw'Omugusii Si yetengima Wansu Bw'Omugusii Si yetengima Wansu Ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebirobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano nisato, isano, isato, eyemo, kianda, isano, inye,
Yose enoti isano na ibere isano na isato ibere mara gatatu eyemo isano na isato Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Obomo bwa azimio la umoja wa Kenya nigo bagenderete kumochia serikali asogotaikrania amaganio y'abananchi askeria bagosereire bachikubarusi obisi onyati bali gochigikirania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto ni garokane komuchumurai bwekyama kya ODM rera Morodinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense yake mwancho mulgeria inega tiari agenderete gokorekana ase chinsemo ao imese ya Kenya ekero turachie gosangereria erio tokumanya senchira yo gwikiranu onse yakero sokoria Jumatatu semanye Jumatatu ense yemo ya margoba na boigo chinse isato Nigorach kumirana na nche Evelyn Osero amo na nche Vincent Onyancha ekero kitokubwatira nere Joshua utakuro somono akwe Boigo tokubwatirana n'abasaki baito korwase chinsemo ao nigo turachi gokumanya bunagenderete gwateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu Twaijanire koralia ogukwa kwa Jens Okenyuri ogukwa bete gitariki 19 cy'umutinyo gatano kabiri omwaka uyo nigaro mungina onyagusira nyakundi Otieno omubiroye nigore asenkendu ya Ram Hospital Kisii nigare ngina Dina Helen Miriam Josephine Agnes John Richard Nyakundi Charles Wororo Sabina na nyagusira Walter ingina koro Felix, Rogers, Frank, Asneth, Nyagosira Festus, Habert Nyagesuka, Mary, Lydia, Venik Ondieki, Janet, Edmas na indomanyikanite buna Daniel, George, Gesare, Alex Bosire, Nyagosira Edwin, Kevin, oyuna indomanyikanite buna Toto, Vienna Mura, Nyagosira Kevin, Vivian, Nyagosira Matoke, Tony Maina, Bravin Griffins, Zablon Bororo, Davis Levi, Job Marucha, Nyagusira Nyatuka, Nyarusa, Raini na Faith, Nigaro Yomwabo, Nyagusira Marucha Ogembo, Nyagusira Asiago, Nyagusira Nyanduko, Nyagusira Gesare, Nyagusira Sigara, Obanda na Nyagusira Abigail, Ingina Moke Ontobo Marucha, Elizabeth Marucha, Nyabonyi, Nyambeki, Rimura Marucha na Evans, Nina Biara, Jason Mausi, Obiero Nyagisuka, Charles Oganda, Nyagosira Ogucha, Richard Ontita, Evans, Grace Nyanchama, na Joyce Obutu, Nigari Kamatia, Kemunto Marucha, Nyanchama Marucha, Elizabeth, Ann Nabande, Nigari Koreraya, Nyagosira Pasta Mausi, Nyagosira Mogiti, Nyagosira Nyangau, Nyagosira Nyakirario, Nyagosira Oganda, Nyagosira Munchari, Nyagosira Atoni Priscilla, Nyagosira Simba, Nyagosira Ontita, Vanchiri, Nyagosira Raini, Nyagosira Biria, Nomo Chango nigora vegetariki 30 cy'umutinyo gatano kabiri na nigora gendere goika kitariki 3 cy'umutinyo gatano gatatu ahali ya Motonto Echiro nigo mobero yura rusigwe enkendu ya Ram Hospital imeyo mu cyobusongo kitariki 3 cy'umutinyo gatano gatatu omwaka oyo nako ni wa kitariki 4 cy'umutinyo gatano gatatu ahali ya senka yaye yabo basi chache ward Nyangiti location Getenga sub location wo Morasi e county ya Kisii asebali bonsi bakirwe n'umuchando wo gusiririrwa n'uyu mwabo nigo twarure engora yaito. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Mbema no manchu muri on Ndizi TV kana tuendete koba sumuro veri Ensakia abono mambia nido jimbara wende to maji SMS chino asemambi ya aboni the morning Brighton ya was following you live from Sanza PG. I've visited interesting voice of Freddy Freddy Menge kimpata mpe salamu sana. Freddy Menge alikuanga one of the stations akaja akaba nominated MCA aliasense moya Nyamira kwa njitimedia sara kingo moriginde chini ya basi nitamtafuta ende toko nyona tomosogeri amange sana kwitigala the anwalime yomoroberio asenjera ya bena tubatia semambi yabone mutatia wali batumete SMS yabo asemambi rojiro chapsara na eke hanga pia ni tenelete chirina somete I don't know why badirende bintebi ya zina kwama but nimeta bangi batumire chi SMS wanya watumire tinda yenyora yes asante okay gotebanga morning my crew there Nyasaye numuya otwanjire twaroreri tukulia lero mbia mona asa yebiro Kuronyangongo Junction well represented lovely day ahead karako igulego oyo is our very own Kemi Sophie Motangi no mwana Joy agota ni mwana Joy agota banga Ensakia agota akomote Brighton na Sarah here mam umwana ubukire mapema umwana wika eskurma wikara toligereria mahambi ryako na gwesoka asante sana baba Sophie Kemi Motangi kwani abantu ba Nyangongo gabo kwani abantu ba ufanisi mubagani olia ongwana naro guturigiri kuruo ne bireli talia yake igo kurinde ntumayete ngamba tubigite kurugare chinsema cha ufanisi asante sana nemabagani yonsi asoma chubuso biasa amatari goji Nyangonga buno tenisi asianganya goji biasa tubat soko boy morning streaming live from Nairobi don't home crowd ya Kisii good morning team Ensakia Sara and Brighton na Joshua niko ndani kama kawaida Dominic Nyabutao na umwalimu Dominic Rukeumbu amasago best tuned in mpaka tamati yani show iko sawa Asli Nyamusi di trigger na adana good morning Sara Brighton mimi niko ndani my friend alipiwa life purge ya mguu lakini anaendelea kupata nafuu niko ndani hadi tamati akana alia trigger tutatuambia ako wapi nana buto kumutara nera tote storia ngakiage tu mesasi ayum na kale Kisii utafika huko Trigan utatuambia ngai oya kile tu masasi ne karalinga maandamano gose kirikeke utatueleza kidogo hiyo Trigan wadana good morning sana Brighton mimi niko ndani mosani wani gage tu de masasi asokoro kolende ni gandende konyora abo bwenya mugaga kereja dana liami choki na onde me buna botambe ino mugaga kereja aga kereja Dominic Nyabuto adana no ale me yumrobeyo asemambi yabone Victor Mondo akundani yumrobeyo teresa kemunze ingwa yasoma na no ale me yumrobeyo Victor Mondo ojaro William bado wako ndani ya omoroberio asemambi yabone yana tumanyeze sino tonyora senjera yaben nimanyete no nyeno kuguru kwembata nera nari masomoroberio ambagendete gutuma SMS mbagendete gutubwete tunashukuru sana Dr. Nyasimi Koronyanchua good morning wakele George Mo wakele Hilary Ongori nantumira bichagete WhatsApp wakele Hilary Ongori nkamota inaende gochimbu yege ntotwale kwanira Thursday yaerete nkamota imbu yaende tochitoka gendereri Thursday yegocha wakili naroche egentekyo tutaongea hiyo siku ikifika on Thursday negenteki yagochi asa Banyaruka Banyaruka sasa negenteki ya sana gekale so siwezi kusema mpaka Thursday bia sana igo nande Rose of Kenya yabwa Kisii plan ya bwegero kombege kia Rose of Kenya ibaka litukulia Jumamosi hadi Jojumo kumbabu alinde football na bana to ina sasa mema sizari brevetu vya myokire kwa kwatijita ikachinga sana kiara ama ojana itongo cha currency ya monenus kolende tura myoka sasa ya magazeti ndio watamire umbate gazeti ya Standard na inchi ni umbate gazeti ya Daily Nation bia sana iko Joshua atuasoira sasa media magazeti ya aboni kabisa tuende wana gazeti takani ye gazeti ye ni yemonegena asol agenda the experts sit as talks begin corona agenda ya asura ni gobono ya irekero kiamagega ekero chingwana
chikagire gochaka akono muri kweseti nacho waletega igachiasora chikakoros chichiko abacho waleto musubati yomo no musajo yomo bagare konya koros chichiko ishara ye asura kulende muri kweseti na muri gedena bono nigo yarekana na bono omo asura osomo Kenya niga jagire ko iguriberera ria new taxes jijanyara chiko bekwa kubatikana na Finance Act ria nyateke wetwa ase bunge ebinte bingembira abadana korwa asamarwa ebinto binde chikotoma chibese ebigambero ebinto gojo new taxes nigo bono ya rete liberera omo Kenya o kawaida ayini gara se pechen tanga nikorende epeja kata no monti ganyora asenjera yobekiran epeche ende ga sentanga ni toraj ganyora ni eri morgete buna abare mina wala chikonyora digesa ni nene kerobono bago chigo samura ebituma byabo gusirigesa onchia samatuko alebosio ayinje naro amakiya sigasetiane pechen tanga sa all right bia sana alenga makebono le all right all right bia sana omwanchumuligeria egazeti ya Daily Nation ndochenga lingana limwamu headline ilitkulelero tabanga Dear Sugar Dear Sugar kisukari. Buying sugar is now leaving a bitter taste in the mouths of Kenyans as prices of the sweetener have hit a record high. But in a twin blow, the prices are set to rise even further in the coming days after the government introduced excise duty on sugar imports and temporarily suspended local milling. Goro manchumuliria esukari bono nechikoba egento kiengencho mono kolende ngechiko cost ya Kenya mono lakia kugaranga esukari bono nige guchikomenta mono asa matukari bosio naendera bora nyole buno motinyole bosio osomo tinyo to chakali tukoli ankyo abisukari ra chikomenta naende mono inyora bono iga esukari nige ere angechimia 250 kilo lakini enda ona bera chikomenta eyemaega ye serikali we introduce excise duty naende boigo yanyale ko bakego ban local production ekiagara arora ase company chiri chikorosie sukari asense ya Kenya bono chiatene niwe kiagara emesi sugarcane production yabairense nekibono ngechikoirire sukari ekine gochegoro muri kibegazeti na muri keretenga ngaki chibesa guse sukari ekoniwa ase chi retail asa magolia makamake kuri mutinyo January mpaka bono igato to mutinyo gatano na kabiri January sukari nigo yarenge ekilemo nigo yarenge 155 155 mutinyo kabiri gacha 147 mutinyo gatate kagenda 157 mutinyo kane kaenda 160 mutinyo gatano ekaenda 211 mutinyo osaba oyo to wachigokora lero nige sukari eteni nat 260 igobono you can imagine onyege wachigokina nendo mutenyore bosyo gusama tukari bosyo nechibesa irenga echirakine igobone sukari nebwato mochando bona sama tukari bosyo sabanchi bali besukari amuri kibegazeti na muri kereta mangana mange kigima echaye yege kombenki bekira buye chaye kia coffee bono mulikia gotebanga Dear Sugar ayuna bokwenyorera bwesomera mange ase page ya gatano na limo amini na kabere page ya 7 ase gazeti ya Daily Nation otigana ne sukari mwanchumuliria toligereria mangana siasa kerabono torochinga Ruto Raila clash on talk agenda kerabono President William Ruto na Raila Odinga camps bali bakobasira they have clashed over the terms of reference for talks yani bachakiro clash igoronga na kichinkwana chiwe chia gokoreka ekeroyo mto Brighton atabya bange babo batabirenga chingwana chiabo bisiboli anto kwegena nkia babere barachigokwana baraende bayigwana nali nande tororekane ababe abande turatikumagega igobono mwanchumuligeria yaretre tumbo choto nga na kichingwana chigo chigo koreka mpaka ntwaranga omuraibwense ya Nigeria omukoro Obasanjo nakagere gocha kwa mediator yemaga yo tanga
nto kwana ntutwe kanto kumanyereria ayo na irobori tose page ya 4 ne page ya 5 egazeti ya Daily Nation engane ndera se page ya 2 ere yengencho mono na ende gwenete kuligererigwa onye chinga kichikwanchera ne linga pay us our dues or we won't mark exams ayo nengana kurwase aborokia nak gosekurwase kyombekele kia nat nigo bana kiarure oko gosereria ngamba gochigo nyarako bago charoki goseba ku mark amatem onye mbara kanu bado chibesa chirichia ba charokirete amatemu mwako 2022 nyoranga area sinchiro serikali abwatu gote chibese chugweterase wizara yechisemi abali banyarako bago saboro kibanyarako bago akanu bali ndete na gocharoki amatemu 2022 kulenda abande chi balance nchitigalete mbara ayo besa chiabo chionsi pimba kabono batebere mbali chikogenda ko charoki matemu onye mbali kwegwa chibesa chiabo ayo na irobori tose page ya kabere egazeti ya Daily Nation page ya gatatu ne muri keretenga na ki omongwano yo makore korkwanga indangasi akale under fire over his critique on Misere Mugo ayo no mo professor olenge asense mime yense America onyara ko baga ko nyuro siriti bugmabwaye onyara ko baga ko nyurwa ase nyumba chinde chubura lya twaligereria tukarona kyabantu bakumunyora sense lya ya New York imense America ekerobono mo indangasio yakaligete yatikogete koenda mamincha na professor igobona yo nairoborita se page ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation nkorero yo mto Brighton no mwanchwa umuligereria na bayiwa Joshua amangana yo bachenu na akairobulito mono gaiga ekerobono buroire bwa hepatitis bono bwarorekanire ko bencho gwere nyumba ekerobono bukari gweitamo no gwetania nanyo no buroire bwa TB HIV and malaria ekyombekeli kyo bachenu ensengima WHO kiarure oko gose kiarure warning gose alarm inga bono borere bwa hepatitis ne condition yo borere bwe liver oso borere bwe lini bono bwaro rekanire nga nigo bokare gokora kieke nigo bokare goitamono anga abantu about 1 million people worldwide each year igobono bono buroire bwana to gosugulikero kabisa erorekanenga amachiko na maraga bwatiwe igobone hepatitis yo mto Brighton ngabwetanire TB wetanire HIV na malaria hepatitis no buroire bwe condition yelini yes ngibona abatatingorire bare barore na kemba kungubo yes ndochenga na rayo airobolita ya Daily Nation na sigase dia the standard epeja do manchu murineria balgazena na kishilenge 13 million ya jigo tumeka goja sense meri ya victims usibadwanya ore tumbasukana webara asense meri ya rondia bona jibase jina bomori kwese daji morigetenga kiatumegete yakuma chikorobo kurikana mbware ngororo kwende wesomera na kitumegete 13 million na bo wesomera asibechi ya gatatu bechi ya kanene bechi ya gatnene ile morigetenga kibono bo mabochi gokonga ase ense ya Kenya ekerobono effect ya mangana finance act ayo anyara kago soku ase ense ya Kenya anya soma se beja kana boigo imreke denanga kumugabana be council kamega Venus Parasa akare como che kama moteneri be company ose salai group ya etu libaga aliobo rara gosidio kobeka moncheli ase mumia suga korende niga dena go ikabono kende ngigia koreru gabua sakara como che invest yo ase enseme tende go ikase beja gatano ili mulgede na kimura ibuense agenda deni taro ya enseme ya cost kero ai go de temiro video ao anene a enseme uta we somera kimura ibuense agenda deni taro ya enseme yo ya cost Eboige peche ya gatano nimundege dena Deputy Inspector General of Police Douglas Kanja kibona nyari gakuralia amboncherio osechi transfer jia traffic officers bali bara sensemo ya tika na sagana karaterna ama ancheria ni go take effective immediately kero ne kyombegeri kyobotuki gekare kya DCI korobotuki uraba nyimba bali bamonchiri buna nigo batakaro kwa mirimo yabo ya ase ensemeyo entuarara na kuminja sana kuminja alingali assessment atika bana
Senali nere atebedi mwesi sina you should go home. Oika kwe transfer. Akatindi aza kuswadi mutindi. Yeah, she's really tough. Bakomonji mitandao na haya na soira se ensema ya kindiki ulia kama dina ya haya. Intukune serikali ya Kenya Kwanza eto kolega si pamoja. Na hande na rule order OCS yanga anyue itakuwa hivyo. Yes. Swadi mutindi. She's really tough. She's very tough. Yes. No, very tough to make sure ngimirimo yasukire buso. I admire her. So much. Yes. Yes. Raila Odinga ni gobono koronande akanda mangana a Kenya Kwanza anekra wate abuna kwa mangana ali Kenya Kwanza ya kwana una matakiro jugo ya kwanira talengeti obogima gosiko konya mangana amanya bantu gose cost of living in talks njiyo. Ayuna bukanyi so mase bechi ya gatano no mega city ni ya The Standard. Umurai bwense Dr. Mudo ni gobona negative tukureona mbanyorana simbanyo mbakwana chingwana no murai bwo mbwasimiro moja anene buno koleto maremba sense ya Kenya. Ni ga open as chingwana. Ono ngokwane kene. Ayunta yunya liyo jasa matukaribuzo karbaro mirane bakwane. Beja gatana kabire Kenya ni gobono ya cha kilomoro birubo ya konekina amangana standard gauge railway ngoikare asensem usengo bwatanere ngoikasensemo ya Kampala abnesemeli ya Maraba inigara beja gatano na kabire asentini ya standard. All right. Komena kabire. Yeah, 7. Gatano na kabire. All right. Era wire that tutameti chimbira 100 meters sprint. We only have 5 minutes before abageni baitu baike mega igase studio. Already there. All right. Good morning. Karibu sana kwa kufika mapema sana. Mbia mono sana. They keep time. The nature of their work, they deal with time. Producer tanga tole nembato. Baga chuna into. Bato evinyere renga. You're taking our time. Anyway, page ya kabira se gazeti ya Daily Nation nemuli keretenga ense ya Kenya bono mto Brighton na Joshua no mwanchu mulele tubwatetie Kenya bono yairwe ego ahead amone kiombe kelia kia International Atomic Energy Agency kechiko nyara kwa bake ko host amangana ye program ya nuclear safety enentunde ntanga ni ense ya Kenya wechiko host chinse chiko chiko kwanege songo the English speaking African countries bachiko koranga naki bakora mangana a nuclear safety ababa ko tenera experts from ense ya Greece nense ya Ghana na bawo chikora umusangirekano yogo chikokoreka ase a university ya gosasense ya Kenya ense ya Ghana yaranya ariko bageko host a training ye program ya nuclear safety chintunde 12 ense ya Kenya is the first time so we are kira chingobinga nonyani ntu ense ya Kenya twarolekanirenga we are worthy hosting a program ya nuclear safety liye ko involve chinse chinyinge cyaba chikare konoga egesongo asepeje yo mwanchu muligerelia abalimu osaborokia korwase kyombekelia kia nat bono nigo barusiro motsimamo mokonkegima asibatebirie serikali weterase wizara yobo yechisemi mono asensemo ya NEC mbanyargo abago chakolia balimu naende ngabachiko mark osego charokia matemo ikiagera mbabwata areas chia matemo ba charogetyo mako 2022 mpaka bono chitaraera ayune ngana yakwanetwe no monat osomo secretary wekembekia nat Collins Oyo ayukagenda tumwanchua umuligerelia omo indangasi under fire unatuateva alikiatko yue como criticize omo professor Mishere Mugo oyo olenge professor as omo New York asense America karabona nyore criticism orwase mitandao bako mochanga na kiora like engana etalibya ochiase professor onyalitiko bakago sira oyo ba Kenya bange bali proud of ekerona alikuligerelia chinga kichiti cyo kumunyora omusubatu yiga Mishere nigo abwate chitaito kadha okolire binte binge kabisa wono yo indangasi nkiale Professor Henry Indangasi
nere ni gari professor igobono nyorre criticism chin konki makroasi chin semo ao ayo kage ndrete to Brighton Raila Aruto comes clash over key issues ahead of talks babwata ni close allies koro Kenya kwanza na koro Azimio la Umoja wa Kenya wananigo ba clash riguru yumurubilio utaratibu oliora abwati gubene ekero chinkwa na chigo korwa chikagere go korwa no muraibwense amona Azimio la Umoja leader Raila Odinga kera bande bafile tinga babere boka ya boli na bande barochenga nguchituli gusiekirwa isiko manchumuli atimete what is your take on that kulende omuremboro twara yororire korwa mangana yokorubekana arusi waroro na mangaru manchumuli ya segazeti yokorenda sengencho yechingaki nebiro ntokonyara ko batoko yakwane gentonda tebe nigoro yesukali wono amagoli yesukali na chiko increase even further asa matuko alebosio gekwana kiwabuna our local production nigere very low chi company njire chi asiekwa osechi atiga gukora production yesukali kubwatikana no kuboro kwemesi asorongorwa Nyanza biyasano manjumoli yakrote ukora sembe magaseti korengana sana ngiye kugara abakenya nene mo kwano bosie mo kwane sukali bintu bine muri kunyero Wait, ko wate sukari no bosie these other ones meaning na boko binyora kwa raisi lakini njubuna njo miaka yana kwa 72 mete ndo akanyura sukari no ngori nyine kebuya to binyora abana ba squeeze my friend abana ba squeeze no beke sukari etaiwere tubya wate mama hakuna sukari hiyo sikunywi Tegato time mentor madu bono we katu and just what we can do okay this must good morning it's President Day today that Almighty God has given us no limit. You moreover have trust in the Lord with all thine heart and lean not on thing our understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. In Proverbs 3:5 na 6. All right. Dora ndema then akura rangenyo mainstream street niko ndani ime yumroverio ekarabano no mogako ye George na abana babo Raymond na David bao they wako ndani. Junita Jackson out there Junita. So happy. Yes, good morning. Thank you. Strength, my dear Thank you so much. Nice to see you guys. Yeah, good job. Thank you. Thank you so much, Junita Jackson. And then Kwana Livelda. She's my friend, Livelda Mora. Junita, how are you? Najua, aelewi hiyo Kisii. Remember you promised that you were to send us a thermos. Yeah. Junita, you promised us something. Hot tea. We're still waiting for it. Yes, please. The morning streaming live from London. Yeah. Omonogeri waba tobori. Chike na Kurwarangenyo Main Street niko ndani nwari me yumurobere karobare no muryoye erani kwambuka about abatu ime yumurobere. Junita amesema ya kwamba it's coming. It's coming. Today. Thank you. Baiguro yule songo bwangu kubweke gusi. Is it coming today? We can ala to konvameruya. Almost bad. Is it coming today or tomorrow or the day after tomorrow? Junita Jackson. Jesus is coming soon. When is soon? So when is it coming? Our sister from Arizona, USA. Asante. She's a doctor. She's a doc? She's a medic. She understands about that hypertension. Oh, hepatitis. By the way, hepatitis B now is coming a threat. Okay. Sister, confirm around there. There, so that we wait. We don't go. We are 3 years. Confirm what I know. Confirm one abu. Also to Ito ko rabu kwende sara ekerongo ko nara mangana education narana abone go chiko veterina manager centers asa matemo manene bari go chiko big matemos tomorrow whatever is tomorrow. Thank you so much. Tomorrow Tuesday date first tunaanza mwezi tukiwa vizuri. Thank you so much our sister. Tomorrow maybe tomorrow I go get in the next tomorrow in a few hours maybe Junita. Thank you. We say thank you in advance. That's very nice. Na Joshua amesema thank you. Amesema thank you. Yes. Akubariki.
akome Joshua kwigera sana na mpata tore sawa tumane sawa gusini muswati asemirimo yawo kora kira lituka ngwaniria abaigwa. All right. Sara igendera the national examination ya tebere buna bono barimu banene ose manager centers mero you pick matemo amo eba go pick na abana ba kora mambia na mathematics ya pikiwa banda bakora na ndeba magoje goigo ose Kiswahili kwa mara zima mondo kare ko motonyo ni senta ke kare masimba so that's time consuming. It's one way of preventing cheating, yani njera ya moyo gosiri no afadhali wangechukua hiyo ya hiyo siku. Yes, lakini baka na ndio mambi bachire the other baada na mimi na matemgao ikasasa ando mwalimu ndoi aleta ya marogoba. That's what they are saying. Asenjera ya moyo gojigo kora obo hivi wa matemgao patende ine ministry education ko badana ndiko mbegerikia nek na korira baseseme magaseti sari birobito ya minyoke na inchi na korira wiki agara twalira already chidaika inye chiabagani baito no yo mto Brighton tigante benga bia mono sana kiagara twachaka naye twa ayebiro magazeti twara gotebiria talima ke kuri nabo kwenyorere copy ya utagetonye Daily Nation, The Standard, People Daily, The Star, Taifa Leo mpaka East Africa orenga nararia yagenderete across the world twakangambia mono kera bonongo chuo kanta kwa Joshua thana tutaraendaria senseme ende yumero birinde toranda enakem gogoriko gotebinda kinara thana hello morning guys, I like your show, say hi hi to Magombo sawa nitakwambia fanya tutafanya torore na kiencherere biasana oyo akorokuna neko nikatana atubwati asemambi yabo atana otusalimia neko no mondo miyale sana otebira ndo bali bama gombo kefu ali seria bali gatoke dawa dawa kutoka no atebiri akaba asante nashukuru Sara tora mission ya mangana enoke mwasi nini toko wasoka kiaturi uchikuira na dawa bono kwa ndo so ngwana so alingene kinga ya good montazo kiruri titareisi ya kuchikuira toka turaenda sense meyo ya enokem agrovet ya bekirwa kwa screen wende nikokora bala mangana veterinary drugs amangana agrochemicals vaccines artificial insemination certified seeds and fertilizer ngonyororege chuchu kyo litukerimo ende gwake gora kwenda gwachi gokora gwakoro gutugibwa ikona ba veterinary bonsi bi mariogo veterinaries na bokonyonyora sense meri ya enokem agrochemicals amariogo yetugo na mariogo yebimeri obwoyo nechintetare chugo simeka seeds ngibituma bire certified gobona karota gete konyora ligese karota tono ne ngombe nyore mbego tonya gokua moyo genda mpaka enokem agrovet nigo babwate chi branch ibere main asumuchobo songo eyemo nige gotoka barabare ne nyumba ya market plaza asumuchie obosongo neyende yatoka opposite Shell petrol station kare ya manyekanete buna Falcon petrol station gobona yera go chiororo bwenyorere bintu byonse tete bya mugondo ebyetugo byonse byobotugi byonse nabakonyora ase Enokem Agrovet Limited ebyesa aitu abatebiri ngorwasizema ya Enokem Agrovet kenda bwenyorere ibibyonsi oragania siriboirimo bono twenda sense mirinde studio tokwerena ngorena bagania simambia bone kasara koba angegaiga kero to chikoba na barabu ngoba na Joseph Nyamboga uyo organizing secretary community policing Kisii County na Ericha Nyamweya nero mnyakirobo community policing ngorwasense media bonchari yote tuambia mange uriyo bokoreri bwabo asenjera bena asimambia bone ere ndistibe wansu womu usenda wish you well. Thank you. Yeah. Ndizi TV.